Ireki jauna, nire Espainiak eta nire bak iragarriko du zure gorezpena, zatozki lagunen jainko jauna, zatoz laizten ilaguntzera. Aintza itari, semeari, despeditu santuari. Graziasko eta erruko gordatzaitu itatzu, orain eta gure eriotzeko orduan. Gaurko Rosario Santu eskiniko dugu urtean zehar hildako guztietatik hemen askoitin, eta gaur era berezian Isabel Jauregi eta Luisa Benítez animen alde. Ese Santo Rosario lo vamos a ofrecer por todos los fallecidos a lo largo del año en Azkoitia, y hoy en principal, de una manera especial, por Isabel Alberdi y Luisa Benítez. Lehenengo gertakaria Gesemaniko Jesusen otoitza, gure aita zerbetan zerana, santu izan bedi zure izena etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeroan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jono zurekin bedingatua zure zuen daguzien artean, eta bedingatua zure zalga frutua Jesus. Aintza itari, semeari da Espiritu Santuari. Graziasko eta errekoizkama goreta zaitu aitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan. Bigarren gertakaria Jesus igortua. Emaiguzu gaur egunontako ogia barkatu gure zorrak, gure zorru nahi barkatzen digun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Santa Maria, jangoikoaren ama, otoitze gizu gu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan aleze. Santa Maria, jangoikoaren ama, otoitze gizu gu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan aleze. Santa Maria, jangoikoaren ama, otoitze gizu gu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan aleze. Santa Maria, jangoikoaren ama, otoitze gizu gu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan aleze. Santa Maria, jangoikoaren ama, otoitze gizu gu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan aleze. Santa Maria, jangoikoaren ama, otoitze gizu gu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan aleze.
Santa Maria, hangoikoaren ama, otoitze gizugu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe. Santa Maria, hangoikoaren ama, otoitze gizugu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe. Santa Maria, hangoikoaren ama, otoitze gizugu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe. Aintza, Santa Maria, hangoikoaren ama, otoitze gizugu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe. Azira zamezalaxe, orain eta bete, gizaldi eta gizaldi guztietan alaxe. Graziasko eta ergoizkama, goreta zaitu eitatzu, orain eta gure eriotzeko orduan. Hirugarren gertakaria Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeroan bezala lurean ere. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Agur Maria, raziaz betea jono zuregin bedingatua, zera zondo bizin artean, eta badingatua zure zahalgaportua, Jesus. Aintza aitari, semai de Espiritu Santuari. Graziasko eta ergoizko ama, gordeta zaitu eitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan. Laugarren gertakari Jesusek gurutzen amaten du. Emai guzu gaur egunontako goia barkatu gure zora, gure zordunei barkatzen digun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Santa Maria, hangoikoaren ama, otoitze gizugu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe. Santa Maria, hangoikoaren ama, otoitze gizugu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe. Santa Maria, hangoikoaren ama, otoitze gizugu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe. Santa Maria, hangoikoaren ama, otoitze gizugu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe. Santa Maria, hangoikoaren ama, otoitze gizugu pekatoren alde, orain eta gure eriotzeko orduan alaxe.
Santa Maria, jaungoikoaren ama, otoitze gizu pekatoren alde, orain eta gure heriotzeko orduan halaxe. Santa Maria, jaungoikoaren ama, otoitze gizu pekatoren alde, orain eta gure heriotzeko orduan halaxe. Santa Maria, jaungoikoaren ama, otoitze gizu pekatoren alde, orain eta gure heriotzeko orduan halaxe. Santa Maria, jaungoikoaren ama, otoitze gizu pekatoren alde, orain eta gure heriotzeko orduan halaxe. Aintza, Santa Maria, jaungoikoaren ama, otoitze gizu pekatoren alde, orain eta gure heriotzeko orduan halaxe. Hasiera esan bezalaxe, orain eta beti gizaldi eta gizaldi guztietan halaxe. Graciasko eta errukizko ama, goreta zeitu goitatzu, orain eta gure heriotzeko orduan. Quinto misterio, la crucifixión del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia, defiéndonos de los enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, bendita entre todas las mujeres, esplendor de la humanidad, gloria del pueblo de Dios, imagen acabada de la Iglesia, bienaventurada porque creíste, bienaventurada porque esperaste, bienaventurada porque amaste, Madre de la Iglesia, Madre de la unidad, Madre de las misiones, Madre de todos los hombres, medianera de todas las gracias, nuestra vida y esperanza, estrella matutina, alegría de los cielos, reina elevada al cielo, reina de los ángeles, reina de todos los santos, reina de todos los difuntos, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, otoitze izu gure alde, jainkoaren ama done horrek,
Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun. Jainko jauna, emaiguzu zure zerbitzarioi gorputz animetako osasuna. Eta Maria beti gehendu atzua laguntzaile degula. Atera itzatu, Isabel eta Luisa gure zenideak bizitza honetako ilunaldietatik. Eta eraman itzatzu zeruko zorionaren jabe izatera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Arratsaldeon guzti hori, ongi etorri. Gaur Eliza osoak hildako zenideak gogoratzen ditu. Beraien alde otoitz eginez, jainkoari eskatuaz bere etxean arditzan betirako. Baita ere, Isabel Alberdi eta Luisa Benitezen heriotzak bildu gaitu gaur gure parrokian, sinismenak eta maitasunak bultzatuta. Aldi berean, gure gertutasuna azaltzeko bi familia haueri une zail hauetan. Ospatzera goazen Eukaristia honek itxaropen sendo bat ematen digu. Jainko aita, leiala dela beti berak sortutako gizon emakumeekin eta behin ere bere eskutik ez gaituela utziko. Buenas tardes y sed bienvenidos todos. Hoy la Iglesia entera conmemora a nuestros fieles difuntos. Rezamos por ellos para que Dios Padre
los acoja en su reino. Los fallecimientos de Isabel Alberti y Luisa Benítez nos han reunido en esta parroquia movidos por la fe y amor que profesamos. Al mismo tiempo, mostrar nuestra cercanía a esas dos familias que hoy lloran la pérdida de dos seres queridos suyos. A pesar de la tristeza que nos produce estas separaciones, la Eucaristía que vamos a celebrar ahora nos comunica una sólida esperanza, que Dios Padre no abandona jamás a ninguna criatura creada por Él. Puestos de pie, empecemos esta Eucaristía. Zutik hasiera eman dezagun Eukaristia honi abestuaz beti-betiko zoriona. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Estualdi guztietan posten gaituen jaikuak, bete zaitzatela itxaropenez eta haren pakea izan bedi zuekin eta zure espirituarekin. Hermanas y hermanos, hoy la liturgia nos invita a recordar, como nos han dicho, nuestros seres queridos, y de modo especial a Isabel y Luisa, a quienes nos han unido profundos vínculos de vida, de familia, de amor. Y también a todos los demás fieles difuntos, con el día que celebramos de los fieles difuntos hoy. Pero además nos invita a mirar más allá de esta vida, a la nueva Jerusalén del cielo que se nos ha prometido y donde gozaremos de la presencia definitiva de Dios y de su amor eterno. Hauxe da izan ere, gure bihotzak azmesten duena eta jainkoak gugan pentsatua daukana egitasmoa. Maite izan dugunekin bateginik, jainkoa bere seme-alabentzat prestatzen duen jai handi horretan izatea. Joandako fededun guztien maitasunean eta biziaren jainkoaren altzoan betiko atseden desaten gaurko otoitza izango dugu gure mesetan. Gure mesa honetan, en esta misa de hoy que celebramos, vamos a recordar a estos fieles para que el Señor los haya acogido en su regazo, en su casa, entre los brazos de Dios Padre. Y vamos a entender el cirio pascual, se suele encender en los días de Pascua, pero en los días de difuntos también tiene un sentido especial. Mediante la luz recordamos la resurrección de Cristo Jesús. Jesús mundo como Jesús Jesús bendigo Messia. Eta janun horren dagoenez, bere barkamena eskatzen dugu gure pekatuengatik. Jesus jauna, bihotzurratua salbatzera bidalia,
jauna, Jesus jauna, pekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure aldea toiz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna, erroki jauna, erroki jauna. Errokiak igula jainko guzti saltzoa eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Entzun jaunak, gure bihotzonez, gure eskariak eta sandotu hien artetik piztua den, zure semeagan dugun fedea, hildako gure zenideak piztuko diren itxaropena ere, gugan sendoagoa izan dadin. Escucha, Padre, nuestras súplicas, para que al reconocer y confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud al pecado. Porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Puestos de pie, nos disponemos a escuchar el Evangelio. Zutik prestatzen gera, Evangelio entzuteko. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei. Ez izan kezkarik. Sinetzi jainkoarengan eta sinetzi nigan ere. Nire aitarenean bizitoki asko dago. Horrela izan ez balitz, esango nizueken. Orain zuentzat tokia prestatzera noa.
Joan eta tokia prestatu ondoren, berriro etorri eta neurekin eramango zaituztet. Ni nagoen tokian zuek ere egon zaitezten. Zuek badakizue ni noan tokirako bidea. Tomasek esan zion, jauna, ez dakigu nora zoazen, nola jakin bidea. Eta Jesusek erantzun, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ezin da inor aitagana joan nire bidez izan ezik. Jaunak esana, Eskerra zuri jauna. Isabel eta Luisaren hil eta elizkizuna hildako guztien egunarekin bat etorri da. Orain egun gutxi hil zaizkigu biak, hilobiratu ditugu, eta orain kristau komunitatean hemen alkarrekin bat eginik, bi familien inguruan, otoitz giroan eman nahi diegu gure azken agurra, eta Jaungoikoaren eskuetan jarri nahi ditugu, eta Isabel eta Luisarekin batea, gure herrian hil diren guztien, hildako guztien, oroitzapen berezia eta beraien aldeko otoitza egin nahi dugu gaur. Estos días han fallecido Isabel y Luisa, las dos con una edad avanzada y tras un periodo de dificultad y de enfermedad. Nuestra fe nos dice que en el camino de nuestra vida la muerte no es un muro que no podemos rebasar y ante el que todas las expectativas humanas terminan en fracaso, sino que tras ese muro nos encontramos con el amor misericordioso de Dios. Y queremos vivir esta celebración en la fe. No es solamente recordar a nuestros difuntos, hoy de manera especial a Luisa y a Isabel, y a los difuntos del pueblo de Azkoitia de este último año, a nuestros familiares difuntos. No es solamente recordar. Es vivir en la fe que formamos parte de una misma comunidad. Es tomar en serio lo que decimos en el acto de fe, creo, en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Eta zergatik sinisten dugu hau guk? Ez alda gure ikusten ditugun gauza guztien kontrakoa, gure sinismena. Egia esan ez da erresa ulertzen sinismen hau, baina gure kristau bizitzaren erdian dagoen sinismena da. Ez da guk geure arrazonamentuarengatik edo geure azkartasunarengatik lortu dugun egia bat edo horrelako zerbait. Da Jesusen bizitzaren eta piztueraren esperientzia. Berarekin apostoluek izan zuten topaketa eta guk bere hitza entzutean, bere gorputza jatean bizi dezakegun Jaungoikoaren presentziaren sinismena. Sinismen hau itxaropen bihurtzen da. Ez gerala etorri mundu honetara, alda moduan, batzutan hobeto, bestetan okerrago, momentu batzutan zoriontsu, beste batzutan oso triste, urte gutxi batzuk bizi izateko eta kitxo. Jaungoikoaren eskuetan gaudela. Horrelaxe esan digu gaur San Pabloren irakurgaiak, erromatarrei egindako irakurgaiak. Jesusekin bat egiten dugu heriotzean, berak bat egin du gure heriotzean gurutzea onartuz, eta guk ere berarekin bat egingo dugu piztu eran. Ze Jaungoikoak bere etxeko nahi gaitu betirako, bere seme alaba ez urte batzuetarako bakarrik, betirako bere etxeko. Y para fortalecer esta fe, las palabras del Evangelio nos dan luz también. Jesús dice, no temáis, porque yo voy a prepararos un sitio en la casa de mi Padre. Y cuando le preguntan, ¿y cuál es el camino hacia la casa del Padre? Dice, yo soy el camino, yo soy la vida. Horregatik ez da bakarrik hildakoak gogoratzea, lorak eramatea kanposantura, otoitz labur bat egitea, ondo dago.
itxaropenez bizi nahi dugu gaur. Luisa eta Isabel Jaungoikoaren eskuetan jartzen ditugunean, itxaropen osoz bere alaba hauek Jaungoikoarengan biziko direla betiko. Beraien aurrekoekin bat eginda, lehenago bidean juntzirenarekin bat eginda. Eta oraindik bidean gaudenokin, baino bide honen amaierara zalantzarik gabe iritsiko geanoekin bat eginda, santuen elkartasunean haragiaren piztueran. Jaungoikoak eman diezagula bihotz bihotzeko itxaropena, bihotz bihotzeko alkarren arteko maitasuna eta elkartasuna. Que el Señor fortalezca nuestra fe en los momentos de dificultad ante la pérdida de un ser querido y que, además de recordar con cariño y de guardar los tesoros que nos han aportado en su vida, todo el amor que nos han dado, que también vivamos en la esperanza del encuentro en la casa del Padre. Ala izan dadila. Jainkoaren aurren gaudenez, berari gure eskaerak aurkezten dizkiogu. Le presentamos a Dios Padre nuestras intenciones, nuestras preocupaciones y sobre todo pedimos por Luisa e Isabel. Kristok bere eriotza zuntzitu eta bere piztueraz mundu guztian bizia eman zionak, eman diezaiela argia eta betiko zoriona gure anai arreba hildakoeri. Eska diezaigun jaunari, Entzun arren jauna. gure zenide Isabel eta Luisa zenaren alde. Aitaren etxean bere lekua izan dezaten betiko bizitzarako, eska diezaigun jaunari, Entzun arren jauna. por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que han fallecido, para que Dios Padre los reciba en su reino de luz y de vida. Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos. por nuestras hermanas Isabel y Luisa, para que participen de la gloria y de la gloria de la resurrección de Cristo, ya que han participado en su pasión y muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Entzun jauna gure otoitza, Jesukristo zure semearen bitartez. Amen. Eseri mesedez. Zenideok egin ezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia, Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por los fieles difuntos, recíbelos en la gloria con tu Hijo Jesucristo, al que nos unimos por la celebración del memorial de su amor. Jesucristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerra Jaungoiko gure jaunari. egokida eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematean, jauna eta guzti santu, Jaungoiko alguztidun beti ereko horri.
Hiltzea gizakiak berak irabazitako saria da, baina zure maitasunaren egintza da, Kristorekin batean gu berriro bizira deituak izatea. Izan ere, pekatuagatik hil ginenok, berrerosi egin gaitu zeure semearen garaipenaz. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos con este himno de alabanza. Santo, 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 Dios en Paikona, Serolora Beteridaska, Solerira, Hosanna, Hosanna, Seroyeneta, Hosanna, Hosanna, Seroyeneta. Hosanna, Hosanna, Seroyeneta. Hosanna, Hosanna, Seroyeneta. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada, santu gitardobek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere goz guretzara zijoala ogi hartu, eta eskarrek emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afal ondoan berdin, kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatu barkatzeko izuriko dena. Egizu hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri jona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goa jauna mundu guztian zabalduri dagoen zure leiza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure eta Santuarekin eta gure gotzeiekin, eta elizizon guztiekin batean. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Recordamos hoy especialmente a Luisa e Isabel, y de todos nuestros difuntos. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Era berean izango jauna piztok etxanopenean gure zenideak eta hildako guztiak. Arritzazu zeur arpegiaren argitan. Errukizkak izkigu arrengo guztio betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoarien Ama Maria doatzuarekin, apostol, haren zenar Jose Santuarekin,
apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Nik hau ezagutzen dut. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jauna zuekin, Eta zure, jainkoaren pakea izan bedi zuekin, eta zure espirituarekin.
Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Danos la paz. Hona hemen Jesukristo jainkoaren bildotza, gure pekatuak entzen duena, zoriontzoa jaunaren mailara deituak. Jauna, ni ez Naiz, naiz Señor, zunere etxean sartzeko, baina ezazu bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun ote hitza. Dios Padre, te pedimos por nuestros hermanos difuntos. Egizu jauna, hildako gure zenideak zar daitezela argi eta bake den bizilekura. Haien alde ospatu baitugu Pasko sakramentua. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaurko hildako guztien oroimenean ospatu dugune Eukaristia maitzean eta bi gure zeniden hileta ospakizuna quiero agradeceros la presencia en esta Eucaristía en la que también hemos despedido, hemos orado particularmente por todos los difuntos, sí, pero por Isabel Alberdi y Luisa Benítez. Y ahora vamos a escuchar esta canción que se Romper las cadenas. Os podéis sentar. Y en realidad el canto es un canto desde el purgatorio, de quienes están en el purgatorio dirigen a los cristianos pidiendo sus oraciones. Por lo tanto, es un canto de liberación. El purgatorio lo atravesamos en este mundo, ¿verdad? Un verdadero purgatorio. Es un canto de liberación. Lo que quiere decir es que el ser humano en la vida y en la muerte necesita ser liberado. Oigamos, pues, en este canto los gritos de tantos y tantos hermanos nuestros, vivos particularmente, y difuntos, que piden nuestra solidaridad y nuestra oración.
Zutik hartzen gara, jainkoaren behikapena jasotzeko. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren, bedenkasa izatela jaingoiko altuzunak, aitak eta semeak eta espiritu santoak, Amen. zoazte jaunaren pakean, ezkerra jainkoari. Bukatu ezagun, ama Virginari abestuaz, zure bihozak ama maite.